Ассаляму алейкум, достар. Балален студиясында сізні қаршыламаға пек мемнунмыз. Мана, достар, бір автомызда кечті векене ратлық күндеріне етіп келдік. Ратлық күндері бұл ажайып бақыт. Оның үшін келіңіз, оны файдалы вешен кечірейік. Демек, башлаймыз. Бүгін біз чеберелчіклер векече көстар рубрикаларына бақажамыз. Ондан да башқа луғатчық балдан татлы тілім адлы рубрикалар бізні беклей. Көргеніңіз кебе, достар, бүгін дегеніміз мерақлы олacak. Эбет, әр вақыт олғаны кібі сейретеміз. Достар, siz düşünken edinizmi ne için biz kichkine oğunda pek çok resim sızamız? Bu soruga cevabı sade. Çünkü böyle etip her bir bala özünü ifade ete ve istidatını açar. Ama büyügende resim yapmak ağır eken mi? Bu sanat neni talep ete eken? Я бы это так охарактеризовала, быть свободным человеком. Потому что художник мыслит немножко иначе. У него объемное мышление, вот, и поэтому ты можешь не только в картинах себя проявлять, рисовать, да, то, что ты видишь, воспроизводить. Вот ты увидел там природу, зафиксировал ее на листе, но ты можешь и свои фантазии переносить на лист, свои идеи, свои мысли. Все вот великие архитекторы, скульпторы, они тоже были художниками своего дела. Резчики по дереву – это тоже художники, керамисты – это тоже художники. То есть художник – это такое общее название, скажем так, людей творческих. Men de resimchilikni sinab bakayım. Qani, ne olib chiqar ekan? Görgeniniz gibi dostlar, bana da çok öğrenmek gerek. Lakin ben bu işinin ardından kalmayacağım. Anlağanınız gibi, dostlar, bugün bizde pek meraklı misafir olacak. Doğru, biz istidatlı balachıklarla tanış olmağa devam etemiz. Ve sizler de onlarını bilin deb studiyamızga davet etemiz. Afizini karşılayımız. Hoş geldin, Afiziye. Sağ ol. Studiyamızda sanat ustasını görmege pek kuvvanamız. Özünü bizge tanış et. Меня зовут Афизия Сулайманова. Я учусь в 5 Б классе Родниковской школы-гимназии. Также хожу на кружок вокала в Родниковский дом культуры. Сен не вақыт ресім yapmağa başladın? Примерно с 3-4 лет я, получается, смотрела мультики, мне они нравились, и я рисовала главных героев этих мультфильмов. Sence resim yapmak meraklı mı? Да, это очень полезное дело, и оно развивает человека. Я sana bir renk etmese, sen onu nasıl tapıp alasın? Даже несмотря на то, что в нашем мире достаточно много цветов, и бывает то, что художнику не хватает какого-то определенного цвета для своего рисунка, то приходится смешивать. Например, чтобы получить зеленый цвет, нам нужно голубой перемешать с желтым. En çok neni sızmağa seversin? Больше всего я люблю рисовать море и портреты. Портреты я начала рисовать примерно около 2-3 лет назад. Senin beğendiğin ressamların var mı? Да, например, Иван Константинович Айвазовский. Я его люблю за то, что он рисует море. А море меня очень вдохновляет, и я его люблю рисовать. Afize, endi sergilerde iştirak ettin mi? Да, я участвую в всероссийских конкурсах, так и в школьных конкурсах. В школьных конкурсах я участвовала, это «Золотая осень», «Зима» и «Мама». Sen neden ilham alasın? Да, все, что нас окружает. Bizim sana bir ricamız var. Gel mana şimdi sen bizge bir resim yapıp göstereceksin. Хорошо, я не против.
Фломастер Нафизе пек дүлбер ресімін олды. Келгенің үшін çok sağ ol. Сізге де сау болыңыз. İşlerinde muvaffakiyetler тілейміз. Сау. Алие, мен мұсафырымыздың сон сана бір фікірін айтмаға істейім, ама ұнытам. Bugün unutmadın Женеке, ayt. Мен білесем мұсафырлікке актив балачықларını да чағырмақ керек. Yaxşı fikir, men bilesem atik балачықларымыздан herkes tanış olmağa ister. Мен бұнда еминім. Шымды есе келіс чеберелчіклер рубрикамызны бақайық. Merhaba dostlar, çeberelçikler sizni selamlay. Benim adım Feride. Başlayımız. Biz bugünkü rubrikamızı Bonaparte Ustahanesi ve Znanium ilmi eğlence merkezinde çıkaramız. Şu sebepten onlarga sağ olunuz deyimiz. Her vakit olgan gibi bizge ustamız yardım edecek. Selam aleykum, Виктория. Здравствуйте. Ne biz bugün yapacağımız? Сегодня мы будем делать открытку шейкер в технике скраббукинг. Скраббукинг – это вид рукоделия, заключающийся в изготовлении и оформлении открыток, альбомов и уникальных фоторамок. На первом этапе вырезаем из белой плотной бумаги заготовку, из цветной или декоративной бумаги прямоугольники и приклеим их на нашу будущую открытку. На втором этапе из переплетного картона вырезаем рамку, приклеиваем к нашей будущей открытке, заполняем пайетками и закрываем пластиком. Endi ne yapacağımız? Чтобы скрыть наш картонный пластик, наклеим рамку из бумаги. Теперь переходим к декору. Это могут быть ленты, кружево, пуговицы или декоративные элементы, сделанные своими руками. Hazır mı? Да, лицевая сторона открытки готова, но мы задекорируем и обратную. Такую тыкву можем легко и быстро нарисовать фломастерами. В такой технике можно оформить не только открытку, но и фотографию, и она станет изюминкой интерьера. Sağ olunuz Victoria. Çeberelçikler rubrikasından ayrılmanız. Ogumuzda en meraklısı. Sağlıklı kalınız. Порошкенджи! Dostlar, biz yukarıda seyircilerimizni çağıramız dep ayttık. Мұсафырлікке келмеге істесеңіз, ВКонтакте HTML ағындaki Балаленд sayfasına yazınız. Biz ise sizni memnuniyetlікнен yanımızға çağıramız ve belki de muhbirimiz gibi bizde çalışıp başlarsınız. Merhaba dostlar. Bugün küçük ustanı men alıp baram. Ve terbiyeci zimnatını öğrenmeye teklif ettim.
Балачыларын çalışmaға пек мерақылы, чүнки олар шелерні білмек істейлер. Оларға мен түрлі шелер тапып айтам, масалар оларға айтам. Ресімлер чызамыз, лафетеміз өз тілімізде де. Çok oyunlar oynayımız, az barda muzikalı oyunlar oynayımız. Балачықлар қавға еткенде мен оларын чағырам өзім яныма. Олармен лафеттем, көзлеріне бақып, сон тапамыз, не үшін олар талашалар. Ве достлашалар, кені барып ойнайлар. Тәрбиеде олмақ үшін біріншіден баларын sevmek керек. Баларын sevсен, башқа шелер мұйымды кел. Terbiye vermek kolay değil ama pek gerekli vazife. İşiniz kolay gelsin terbiyeciler. Жеңке, біз вана студияда отырамыз, лаф етеміз, ама таквимден де көзінің ярысы. Doğru айтасың, Алия, күз мевсімі соңына келе ята. Соңына да вақыт бар, ама көзінің ренклі заманы бете. Сен күз паркларында фотоларını чекмеге етіштірдің ма? Bir kaç fotom бар, ама да çıkarmağı мүмкін. Мен сені anladım. Öyle olsa kel birlikte bunu yapayıq. Яқшы, шымдайсы кел бірлікте кечік серілерімізні бақайық. Benim bitam pek zülber. Hem kulni da pek sever. Siz kesilem. Hibirem barunga teklif etsem. Во время подготовки к полету на вашу планету в меня был установлен русский язык. Также я теперь знаю... Жеңке, кел роботна ана тілінде лаф етмеге өгретейік. Bu işte bizge lugatçık rubrikamız yardım ete. Seyretemiz. Selam aleykum balalar. Ana tili dersimizni başlaymiz. Beşindilik vazifeniz lügatlarınızı açıp, onlarını birkaç yangi sözlerine doldurmak. Sanat, искусство, ресм, картина, ресам, художник, фырча, кисть, боя, краска, уста, мастер, Ustahane, мастерская, ренг, цвет, Tuz sözü de цвет kabı tercüme edilir. Manzara, вид. Mana böyle meraklı ve faydalı ana tili dersimizni keçirdik. Ev vazifesi ise bugün eşitken sözlerini ezberlemek ve nutğunuzda kullanmaktır. Men ise sizlerle sağlıklaşam. Lugatçık rubrikamızdan ayrılmanız ve ana tilimizni güzel biliniz. Men belesem dostlar, bizim rubrika ve levhalarımız sizni ilhamlandırır ve siz dülber şeycikler yasamağa istersiz. Unutmanız dostlar, öz fotolarını ekranlarınızda görgen adreslerge yollanız. Biz ise bugünkü yayınımızı bitiremiz. Ve nefrettekini hazırlanmağa ketemiz. Görüşkence!